voin hi trau thlani somni pakhat ninga ni ani a indo chungcha nga thu thar enge mo oma chung te chu kan puang chuak le don ani tunkar chu Maria Paul lam kan puang jing hle tun indona chanchin nga beran ni miawani Maria Paul thu thar kan puang le dona a chian jok nan a hmalam thil thleng tlema zong ti rik nga in kan hria kan han puang le lokange ole Maria Paul hi Donetsk region longchol mun ni in Ukraine longchol mun lian ber pol ani sang ni sompali Crimean indawa khan he longchol mun khopui hi Russia khan lak tel atuma ma se helai hmuna in khwar Azov militia ten Russian hawan chuak le a Azov sipai ta hmun ma ani chhota ani Azov regiment te chu Ukraine hian National Guard zinga an lom lut ta a Ukraine daingul poimo takan ni chhota ani Azov hina ji thurin mangakal le Eastern Ukraine Donetsk le Luhansk Rambiala Ukraine atanga zale na sualte ti du da le suat tuwa Russia chuan an nga ya anzung chopa phoya phoro hantumani jinajifai chu Russian operation nei chan pakhatani rengani Donetsk le Luhansk zale na sualten Maria Paul hi indan pui antum zingami khopui ani a Ukraine force te chakna an stronghold ani zalen na sualten zalen na an hmudon chuan he khopui hi Russian lam hian an lak nge yangai bok hei wang hian Mars ni khata tang khan Russian sipai ten he longchol mun khopui Maria Paul hi an hual tran ta a thlakhat chuang zak an dang to ani akara mi pui thiar chuan ni a ma se mi pui thiar chuala in silai met pok tuwa Russia le Ukraine lam hi anin puton renga mi pui noi tel chu thiar chu man ni in mi pui noi level chen na ni thin kha tuna chuan noi khat po anom kai to lovani Maria Paul hi hual be vekani awangin pon lama tangin Ukraine sipai an ron lut bel lova an ron lu bel lova sipai tam takan hliama an thi to boka Maria Paul a hian steel plan lian tak mai omani Maria Paul a hian steel plan lian tak mai omin Russian missile in anuai chenwal to bok he plan a hian bunker rin omjet mai omni in an soya he bunker a hian Maria Paul defender ladam chhun le mi pui an tom me kani Ukraine Marine Brigade sangni zanga vel le ramdang ral do mi Ukraine ron pui mek tu volunteer zali vel zet le Maria Paul mi pui nu naw sang khat vel nen an tom khom me kani Russian chuan mi pui te hi an du thu ni lovin Azov sipai te hian an hreng ni in an pu thunga hei wang hian mi pui an hren te chhuwa turin an phut nge ani ka Russian lam hian an hual chep zela Ukraine lam tan chet hlei thei ni to lova mang ang orol chu in an sipai pakhat le Russian sipai som in ma chon ang an ni thu so in an hun ton mek chu an top na ni turani thei reng ti an soi chuak hialani mi pui te nen an tom kho ma wangin Russian lam hian pong po chhut boi chi an ngai lova mi pui nu naw tam takan thi do na wangin Ukraine lam hi in pe mai turin an nora ma se Ukraine lam chuan an hnial fi thlangal avoi ni nan in surrender tur le an in surrender chuan an nun na zo sakan ni tur thuan hril le a hun tiam chhungin tuma an ron in pelova avoi thumnan nilai nitlai lamdar ni khan in surrender turin vo khan na nung an pele a Ukraine sipai te hi mi pui nu naw an thi ai chuan an in pek mai Russian sipai te hian an ring ni in alang ma se chan na chhun chu atop thlenga an bei tur thu chu ni avoi thumnan an in pek du tak lo wangin mi pui chopa an nuai chi mi angai don ta ani ti chuan Russian sipai te chuan missile bunker khor chiat na leihnoi tombu khong takpo phindar phirsi vek thei khopa missile thokna an naya Russia hian concrete sakle leihnoi tombu khor chiat na bom an nei nualani an nei zinga langsar ber chu KAB 1500L PR hi ani he bunker bom hi indo thlona Su-24 ema le Su-27 IB atang te na ka chhuwa thaya he bom hian leisa khat meter somni athuk po a khor chhaphut tur thei meter somni chu fit somruk panga ani apui hem hle concrete khong tak meter thuma cha po asutlang jok theya a phindar vek thei ni in an soi keji sang khat zanga zeta ritania a war he thi keji sang khat za aritani bok laser manga khal koi chi ni in accuracy hi fit somni pathumani a zia chu atum tak thel deuh ma se fit somni pathum pon lama akap thel lo ti na ni
akap dik thokhat viau lei hnuai tombuk sual samna bunker buster zinga chuan GBU-28 hi athokna berni in alanga hei ero US Raytheon ho military scientist te siam chu ani thung athokna sal hle keji sang ni zani somruk pariat layarit ni in voi ni leilama thlak ani to a antes line thalera thlak ani a tin Iraq a US in operation an neina Russia anglo takin mi puile sipai tomna bunker phin darnan an thlak mi amai ne rep takani fighter aircraft F-111 FA satranga thlak ani nge B-2 Spirit le F-15E Strike Eagle F-111 Arfad 10 an pai thaya concrete khong tak fit som ni acha po asom boi mayani ole kan kwal thui ta ti chuan hetiang bom mang hian Mariupol Steel Industry mun zau tak bunker atom Ukraine sipai le Azov te ramdang volunteer zali rol le mi puitom khom te chu lo theilawin hre tak chunga bayan ngai don ta engkim ruwa man vek to ani lain last minute taka Putin aron trong chuak tatlat mai Putin a hi minun rong lutuk angin mitam takin an chua hetiang ani mek lai hian engwangin nge mi puinu naw sang khat chuang kalle ngai na hreto lote anwai hlum buai mai lo bom chak tak an tir chua don repa Putin a chuan Russian Defense Minister Sergei Shoigu chu kawin voin April ni somni pakhat khan meeting anei puya Mariupol Azovstal steel plant khor chetura malak na chu akan sel thu apuang ka ngai tu anona steel plant bom dar chu arem chang le lawani cancel turin ka hriat tira che ti in Putin chuan Defense Minister Sergei Shoigu a hrila ole kapu ti in Defense Minister chuan Putin a changlet Putin chuan hepu katakoma hian a chhunga omda thatura lon liam kherangai lova annun na latura industry kul chhunga walu kherangai heklo chuana kongka zongzong khar ula tlan chuak turin an thlok chuak ho lawang ti in Putin chuan a soya annun na lak kherangai lo ni in a soi Putin chuan Ukrainian fighter te chu in pe mai turin angena Russia chuan za takin na dong songang an mamo te pe in damdoi hmanga en kol na le tran puina po Kremlin chu rangai tu sakang ate Mariupol pumpui chu Russia chuan an la felta ni in Putin chuan apuanga Ukrainian sipai le Azov regiment then khatero anin pek ma chu dan pin an ni don ni in alang source then khat chuan Ukraine sipai sang khat zanga Russian kuta anin pe ni in an soi ve boka tin voin khan Mariupol atangin mi engamazat lak chuan ni boka civilian sang khat le sipai hliam zanga hruai chuan ni mimal ro kholna wangin news kan buat sei tam theilowa khati zong khani phot mai se kan update le zel don nia in zawa in mang tha vek ole